subscribe ya. Yang pergi jangan dipikirin. Ikan gendis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Hujan gerimis aja, ikan teri dihasil. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Ikan teri dihasil. Mengepik hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cirang. Kenapa adik menangis aja? Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya.